Seng HSPDP haka arpo trip no pra arajar arpsau kelapan menai ketup kerteng gi kertong gi bina konik election MDC na kebenta ke Khasi Hills bat ke Janta Hills Autonomous District Council. Haka tup kerteng ke bedengkong ke HSPDP kelapan mena syuai ki kerteng jokin rungut ki kertong ke bina kon na kebenta ke KHEDC bat arngut na kebenta ke bina kon na Janta Hills Autonomous District Council. Yen rungut ki kertong ke bina kon na KHEDC ki kentup yo ba juban langkar bi kiyo na mau khar pentorom kra uba lut shai lingwa na jayau mau prem uba studying star thaba nong spung soyong constituency uba polanding sopo na mau kerwat ikong badariti lingdo nong light na nong ston uba ke plasting well pangyang naram rider ngam Hagabere bag Janta Hills Autonomous District Council ke HSPDP kalapan benai ki arngut ki kertong ki bakentop yo ba ne alangki pala na sutenga nong kle baru ba wan shwa nong tudu na narpo Habakran kilat patai kubor uba ke pi pangyang ulong ba ke HSPDP kabalaya nyau po senam tam hag District Council klayok ban penmi ki nyau po ngut tam ki MDC hag District Council bat san po ngut tam ki MLA hag yang dorbar thawan ke jela bat menta ka kentiru kan cupat ba da kanong rem ka basai ula benrap ro bawat la teng lei kumba ke HSPDP ka de geseng ka belat telat nrei namar ba yo jela hadu menta ke HSPDP kala ke jing syakri ke jela bat ke HSPDP kam ju shat kala na randian ya kanong rem jong keseng tem ta kasina ga yang ka parti ke chongi ni yo ban pelaj ye ki list ye ka list jong ki candidates yo ka parti hakan sin pelaj ke beringkok first list idon hangni ringut syaka KHADC bat ye ka list ni sa Aisha Pilin ba kini ke copy bat arngut na poka JHADC te kendiat swaba ni sayo e galis ka ba kini for di madro te beli bingile election ko ba ko party ko la seng bat ko bele sitong wat penyo di Jela Meghalaya ada babun hajar ki volunteers de lais patam ki volunteers jumi ki bala set patok te ban penne e ka mati jongki jomai shopping no seng ini ka party bat ki paranoy lam jong i bari ki mati jong ka manifesto ka labu nadu pastang du mutang ini kumju te ni penile halor ka nore ba ka six schedule ka bala ai hangi da ka sarkar India ba ka articles arspa sa ka baya ka jinglong kerpang ka jida kerpang ka khandau ka siap ye ki lum ki wa ye ki cloud tap ye ka reti ka dustur ye ka deiti long shua ye ka sinsat tandrai jong ka shnong ka thau ye ka bosin sat tandrai jong ka it ka hima la ka lei himas in ka hima wahradar ka hima lengdoship ka hima leadership bat ki daroiship ki atli ki council ka yens kham bania da ye ka hok chongka ba ha ju ka por ka tin perman ka bangidon kum ka party haka pengilayat menta nyopo sem tam ye ha ke dis council ngilala ban penmi kuba nyopo tam ki MDC Khasi Hills Autonomous Council plus Janta Hills District Council ngila don ki MDC min show wa chapo ka Garvin Autonomous District Council ngila penmi ru kumba san phau tam ki MLA shaka assembly te kum kata ka party ni lechu pai ba menta da ka jigi skam but have a shy ba wala teng lai I kum bangitlot henrei ngila syakri kum ka party ba dia syakri lengba nadu ba seng ye ka state hadu menta ngimpat kala tin ngimpat set kala ya ka norim jo ka party but ki phang perkhat idon lightly ki ba ka party ka dan ban pen snow lengba ju bi ki pai ba idon lightly ki mat perkhat lengba ka ne ka syakri jo ka sik schedule ka wei ka long ka phang ji galong ban penne pensa ka bar galong ban yada ka balai galong ban penba te kum ka jing mai phang khandiat e balai ni kwa ban penne pensa ni don kata ka matrilineal system of society mo ka ban penne ya kata ka jinglong kerpang jung ki long kami ka status ban ai ka check ya ka scare nin yang skam bakan long kanta Kabaan ni don kini ki dorbar snong
ki dorbar hima ke ikhtiar ke bau menbarim ke aing ngim kwa pen kelai kita ngin penek dia kata ka hok sensar kada jui lah gade ke snong lah gade ke hima lah gade juga district council